جن بپرس ji kalê zemana û ji xortên geriyayî. Kala ji kala bipirsin belkî ji ber tecrüba wîna zanebûna wîna ew wîna. Belê ji xortê geriyayî jî bipirsin sanne. Belê xortê geriyayî. Xortê geriyayî jî belkî daha geriya bal me meselekî dijî heye divê roviyê geriyayî çêtir e ji şêrê razayî. Ev jî heye. Ji alcemet bên berdayî. Roviyê geriyayî çêtir e ji şêrê razayî. Yani lera dîtûr û bîstin û veya xwandin û gerandin daha zêde belkî ev dibe. Lê belê sürekli merivekî döndê de bi simahê yani bi sehkirinê tenê nabe. Yek meriv bibîne yani. û here bixwe bigere bimeşe bibîne çeşitli insana çeşitli alamet çeşitli dewarê temamê tişta örf û adetê her kesê ayrı bine ev jî daha xweştir e. Wisa dizanim. Weys Ehmed dibê çi? Gava dibê bipirse ji kalê zemana ji xortê geriyayî. بخا اشكال زمانا نتيجه يعني عمر كالي كنت اقول كال عمر مزنه بيكون انسان يكون عمر مزن تجربه ويد حياته ده قالك يفرق يعني اقل وي داغرتي يعني قاسي وي اقل وي داغرتي يعني تمام رن مثلا عمرك دريش در باسكرير عالم قالك ديا داي ستاندي يعني هالشيء وي تمام باش فهمتكن ونفس الشيء صار خورته قرياي نها جامعه تشتك دارج بو شيني مكومن تقول لا مات الدنيا نديه مات الدنيا نديتي يعني راست اكيد اكيد كدينا نديتي بالنسبه للشيء ده يعني بري في انترنت وبري في تلفزيون اكيد تقول لفلان جي واني تشيل بيقول له تركزاني انت شو زاني يا اخي تقول شو ماز قريه ما مديه ها معناها خد الدنيا دي ابو خورته قرياي معناها خد الدنيا دي كلتوري عالمي دينا ثقافتها عالمي دي يعني احتكاك بحضارات عالميه يعني جبال فيه هوي اكيد عقل ویل پیشه عقل ویل پیشی بیتری حوالی وی کن نگریه الماله راسته باوینی چیر محمد معود بیچه جاردي زانبون بعقل فتي غريدان وزانبون جدود اشتال جور قلوالاتي ما جدهات قوتن ابا خرتي بايا دهات قوتن للهرمامه قال زمانه سربيهاتيه قبسري وي هاتنه و در دوراوي جير بويه زانبونك جيده وبويه عقل مندي جيره ونما شاشتيه قبوان ويرو بوان درباسوي نما كبوان شاشيا وخورتي قرياي وك ما مستجاد اني زمان خورتي قرياي عمري اري تمنيوي هندك بس قراوي سربيهاتيه بسري خلكي ديتني او جير بو زانبون وزانبون او داني زيدتر امكاني داي عقلي حتى زانبويه بر بيها ويكي قب زانبون يبخواز شخوت شتا ناس بك خورتي قالي زمانه وخورتي قرياي